Evo ti Proste gospodine, kasno. Bokila! Dobro jutro svima, pa i onima koji rade. Bok. Ajde, delo za minuta utakmica, Deno! On je radio jedan dragi gospodin. Ne smići nije dragi. Pa para olimpijac jebe! Pa česti! Što ste se? Jeste se tak jedno vukli, ste koliko se ukebili? Dajte malo mjesto. Imajte vas! Oni mene guraju! I diraju me za ništa! Energija je uz Supersport, ponosnog sponzora Hrvatske nogometne lige. S vama do posljednjeg zvižduka u novoj sezoni Supersport. Supersport, mjesto za sportske znance. Evo je kupak, kokice! Ne. Ali mislim da ne vredi. Neven! Piva! Piva! Sevi, ti je. Ničo? Ko je Bože? Idemo koji slida. Nemo se malo. Da, najjači si došao. Mark, ne me ide. Uzmi da platiš mu. A nemo me jebe. Baš sam mu rekao da je tu pola. Nije sali predaj. Ne, bio još jedan. Rekao je plan. Ali meni je baš ovaj bio. Daj sjede dole. Kaj sad sjede dole? Šta, Karlo dolazi? Karlo, ja te na pravom orkestru tražim, tebe nema. Baš se veseli me. Dobar si ti čovjek. I tvoja žena. Mario! Zvorec, ajde mobitel. Daj mobitel. Ukrajina. Odmah smo tovara na pucanju. Niđo, evo ti pio, hoćeš pivu, Niđo, hoćeš ili nećeš? Gotovo! Dali sve! Aha, 25. Ja bi se ukrenuo. Čuj njega Ukrajina. Ja bi se ukrenuo. 25 godina Valjenka. Sad to sve. Ajde će živjeli za 25. Da se za 25 još vidi. Da, baš. Ja vidim štakama, da?
25% mi nemamo. Ović je neko junior. Mogu ja zvat malo. Zvaćemo Lauru. Ne Lauru. A jel ima ovo Galeb? Jel ima neki Galeb? Ono mi je najbolje. Jesi vidio? On nosi za posebne prilike. Samo vikendom. Ali jesi vidio, čuješ, ono je u dražbi. Moram se, kaže ovaj, nije se, cijene nije se uspio. Ja sam moram. Ja rekao moram malo poslati. Kaj, danas? Bili i plavi, ajmo plavi! Hrvoje. Da, nema mi. Kaj je više basta? 10 godina. Njega su fiknuli zbog 16 godina ćeš ja ću. zbog neke love. 50 kuna. Čekaj, sad još gore. Sad moram baciti u Lerović, da nema. Gleda, oni imaju 1-1. Daj, osjeti to, ej! Jebem se. Isti slučaj što smo mi komentirali. Kaže igrača više prednost. Ja vičem da to baš i nije prednost. Nemoj bacati, jebati pasna. Ja ne mogu jer. I kako me Franjo potirao. Pa je sigurno. Marko Jaca. Marko Jaca. Ide prodaj, bola! Dragi, nije pet, gleda u nju i ne jebe niko. Ništa od gola! Ništa od gola! Ništa od gola! Gledaj ovo! Ne, pomislit će go! Ništa govi molim! Možete gledati druga iz igrača, možete Gorice, možete napustiti za 4 metri u ten porte. Eto njega uliče pred 20 Treća izmjena uliče napustiti za 7, Adrian Pajašina. Eto njega uliče pred 6, Jakov Kurk. Četvrta izmjena. Tako je! Tako je! Ajmo! Ajde, puši! Ajde! Nakrcajte ih sad, pička i materina tovarska! Još dva! Još 3! Volkaj! Sedam! Dinamo! 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 Pobjeda Dinama. Vikenda modri gostuju na Rujevici kod Rijeke, a sljedeća domaća utakmica je srijeda, 26. veljače, četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa Dinamo Osijek. Hvala vam na podršci koju ste danas pružili modrima, hvala vam na posjetu i do iduće prilike, lijepi pozdravi, doviđenja!
Hvala.